Laikipia nĩ atĩ aikari a gĩcigo kĩa Laikipia ya rũgongo gũkũ nĩ kaunti ya Laikipia nĩ magĩkĩtie rĩtana kũrĩ thirikari nene kũmateithĩrĩria kana kuongerera kĩgĩna kĩrĩa kĩheanagwo kũrĩ mũingĩ kĩa NGAF na kĩrĩa kĩheanagwo kũgerera ambunge a kaunti, na nĩ kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa arĩa maragĩbatara. Makĩaria hĩndĩ ya ũheani wa ceki wa kĩgĩna gĩkĩ kũrĩ atumia na ikundi cia mbeũ njĩthĩ oro hamwe na indo ingĩ cia kũmateithĩrĩria nĩguo gũkorwo makĩambĩrĩria biacara nini, maugĩte atĩ kĩgĩna gĩkĩ na kĩrĩa kĩheanagwo gĩtiragĩkorwo gĩkĩmaigana, na kũrĩa rĩu magĩtie rĩtana gũkorwo gĩkĩongererwo itemi-inĩ rĩa kũmateithĩrĩria na nĩguo ona gwĩkũria nginya kĩwonjoria. Basari mheshimiwa ameweza kuwatunukia kwamba mheshimiwa Jane Wangeshi Kagiri tunaendelea kupatiana pesa ya basari ambayo tumepeana shilingi milioni 3 katika kaunti yote nzima, na ile pesa ya vikundi tutapeana ni shilingi milioni 9 ambayo inatakikana isaidie wamama wetu, vijana wetu na hata watoto wetu ili waweze kujiendeleza. Ila tuombi ni kwamba serikali iangalie kwamba facilitation ambayo wanapatia women rep, hiyo pesa kidogo ambayo wanampatia inakuwa kidogo sana, haiwezi fikia jamii ambazo zinahitaji zaidi, kama vile jamii ya Wapokot, Waturukana, Samburu, wale ambao wanaishi katika hii area wana mahitaji mengi. Ukiangalia wote wanatazamia hiyo GAF, na hiyo GAF ukiangalia pesa ambayo inakuja kwa GAF haitatoshelesha mahitaji yao. Na tunamshukuru sana maana ametuletea maendeleo kubwa sana na ametufungua macho. Tunashukuru pia kwa fikura, wamepokea mazawadi kama beehives, wengine wamepokea vikombe, masufuria. Group wa na Mayana Women Group tumepata pesa ya mama, tunashukuru, tunasema asante. Hiyo pesa tutaenda kununua naye shanga, tuanze kushona na kuuza. Tunasema asante na tunasema asante mama. Kina mama naona wakisaidika, wakipata hizo pesa wataendelea kuuza hizo mchanga, waendelee kusaidia watoto wao wa shule. Tukiuza tunalipa nayo watoto wa shule. Primary school watakuja na watunuku